Hello, sveiki, приветствую. First of all, I want to assert that if all of that goes so in the library of Lithuanian Academy of Sciences, it certainly goes this same way in any other library. Visų pirma, norėčiau teigti, kad jeigu visa tai vyksta Lietuvos mokslo akademijos bibliotekoje, tai taip pat neabejotinai vyksta tuo pačiu būdu ir bet kurioje kitoje библиотекое. Во-первых, я утверждаю, что если все это происходит в библиотеке Академии наук, то, несомненно, все это происходит точно таким же образом и в любой другой библиотеке. And second, I am forced to make a few corrections in the list of undercover agents acting in the Library of Lithuanian Academy of Sciences, which I presented in my previous video titled Expelled from the Library. Antra, esu priverstas padaryti kai kuriuos pataisymus sąraše slaptųjų agenčių veikiančių Lietuvos mokslo akademijos bibliotekoje, kurį esu pateikęs savo ankstesnėme video pavadinimu Expelled from the Library arba пошаленtas из библиотекos. И во-вторых, вынужден внести некоторые поправки в список секретных агентов, действующих в библиотеке Академии наук Литвы, который я представил в предыдущем своем видео озаглавленном Expelled from the Library или исключен из библиотеки. My small mistakes shouldn't surprise anyone, considering the nervous situation in which I live. Mano nežymios klaidos neturėtų nieko stebinti, atsižvelgiant į nervingą ситуацию, kurioje gyvenu. Мои незначительные ошибки не должны никого удивлять, учитывая нервную ситуацию, в которой живу. Female employee whom I filmed on March 27 instead of main coordinator of almost all undercover agents there and then deleted that piece is head of communication department Mrs. Inga Berulienė. Darbuotoja, kurią kovo 27 klaidingai nufilmavau kaip pagrindinę beveik visų bibliotekos slaptųjų agenčių bibliotekoje koordinatorę ir vėliau ištryniau, yra коммуникаcijos skyriaus ведėja Inga Berulienė, сотрудница, которую я 27 марта по ошибке заснял как основного координатора почти всей секретной агентуры в библиотеке и потом стер, это заведующая отделом коммуникации Inga Berulienė. Here is she, the very first on the left. This photo can be found on the website of the Library of Lithuanian Academy of Sciences. Štai ji pirmoji iš kairės, nuotrauka iš Lietuvos мокло академijos Врублевской библиотекos сайта. Вот она, первая слева. Фото можно найти на сайте библиотеки Литовской академии наук. It was she who asked the main coordinator Birutė Pilipavičienė me to be expelled from the library, although she never introduced herself to me as an agent, so I can't claim it. Būtent ji tarpininkavo pagrindiniai koordinatoriai Birutė Pilipavičienė, kad mane pašalintų iš bibliotekos skaitytojų tarpo, tačiau iki to niekuomet jinai pati nebuvo prisistačiusi man kaip агентė, таки негалю то теикти. Именно она ходатайствовала перед основным координатором всех агентов Birutė Pilipavičienė о моем исключении из библиотеки, хотя сама она никогда не представлялась мне как именно агент, поэтому я не могу этого утверждать. The moral level of these people is evident from the fact that when I suspected that Berulienė was not Pilipavičienė and asked her to introduce herself to me, she called the surname Smažinytė or Smažytė, that is daughter of Mrs. Smažinienė, who is another female librarian, but they may be having no daughter. Tų žmonių moralinis lygis matyti iš to, kad man įtarus, jog Berulienė yra ne Pilipavičienė ir paprašius ją prisistatyti, ji pasivadino Smažytė ar Smažinytė, tai yra kitos bibliotekininkės Smažinienės dukra, o gal Smažinienė, tiesą sakant, visai ir neturi дуктers. Нравственный уровень этих людей виден из того,
что когда я заподозрил, что Деруления не Пилипавичене, и попросил ее представиться, она назвала фамилию Смажите или Смажените, то есть дочери Смаженения, другой библиотекарши. Впрочем, может быть, у Смаженения и нет дочери вообще. Pagrindinės agenčių bibliotekoje koordinatorius skyriaus vedėjos Birutės Pilipavičienės, numeris 60, pavardė. Rašoma su į trumpąją. At last, Jūratė Šliaužytė is not a simple librarian, as I initially thought, given her young age, but already senior custodian. Jūratė Šliaužytė yra ne eilinė bibliotekininkė, kaip atrodė man sprendžiant iš jos jauno amžiaus, bet vyresnioji fondų saugotoja. Юратия Шляужите не рядовая библиотекарша, как первоначально мне показалось по ее молодому возрасту, а уже старшая хранительница фондов. Girls, see how it is convenient to make a career through secret services. Merginos, žiūrėkite, kaip yra patogu daryti карьеру per слаптasias tarnybas. Девушки, смотрите, как удобно делать карьеру через секретные службы. Now March 30, 2017, Thursday. Taigi dabar 2017 metų kovo 30 ketvirtadienis. Итак, 30 марта 2017 года четверг. So far as on March 27th I had been expelled from the Library of Lithuanian Academy of Sciences, I decided to become a new of the Lithuanian National Martyno Mažvydo Library. Kadangi kovo 27 mane pašalino iš Lietuvos mokslo akademijos bibliotekos skaitytojų tarpo, nutariau užsirašyti iš naujo į Lietuvos национальную Мартино Mažvydo библиотеку. Поскольку 27 марта меня исключили из библиотеки Литовской академии наук, то я решил записаться заново в Литовскую национальную библиотеку имени Мартинаса Mažvydas. Operatives know it because they monitor my computer and saw how I searched for updated information about the library. Operatyvininkai žino tai, kadangi stebėdami mano kompiuterį matė, jog ieškau информацией apie Mažvydo библиотеку. Оперативники знают это, потому что, контролируя мой компьютер, они видели, что ищу о библиотеке Mažvydas последней информации. Preliminarily, I attended the copy firm today, situated on the Gedimino Avenue, and just have been going northwest direction down Gediminos Avenue left side. Prieš tai užėjau į kopijavimo firmą Copy One Gedimino prospekte ir po to, ką tik ėjau toliau prospekto kairiąją pusę šiaurės vakarų kryptimi библиотекos link. Предварительно я зашел в копировальную фирму на проспекте Гедимино и только что шел дальше по проспекту в северо-западном направлении в сторону библиотеки. However, as I reached left turn into the communicating yard or thoroughfare through which I sometimes walk, I decided to enter it to check if they were ready to meet me here too. Tačiau pasiekęs kairėje įvažiavimą į pereinamąjį kiemą, per kurį kartais vaikštau, nutariau įeiti pažiūrėti, ar jie buvo pasirengę aptikti мане ir čia. Но дойдя до въезда в проходной двор слева, которым изредка пользуюсь, решил войти в него, чтобы проверить, готовы ли они встретить меня и тут. Of course, I just left female agent behind my left shoulder, stopped, turned on microcamera and now turned back to film her. Žinoma, ką tik už savo kairio peties palikau moterį agentę, sustojau, įjungiau микрокамеру ir tuoj apsisuksiu nufilmuoti ją. Конечно, я только что оставил за своим левым плечом женщину-агента, остановился и теперь повернусь назад, чтобы заснять ее. Oh, there is who followed me. He passes by the entrance to the yard. О, štai ką sėjo man iš paskos. А вон кто шел за мной, он проходит мимо въезда. Jis praeina pro įvažiavimą.
All of them are very impudent because they stay unpunished always. Jie visi labai įžūlūs, kaданgi неbaudžiami niekuomet. Они все очень наглые, потому что всегда безнаказаны. Another one wants me to take notice of him. Dar vienas lenda į akis, еще один лезет в глаза. Beggars do not possess bicycles. Vargšai neturi dviračių, у нищих не бывает велосипедов. Oh, whom I see on the opposite side? O kągi matau priešingoje pusėje? А кого я вижу на противоположной стороне? He is that same who just has passed by the entrance to the yard. He crossed Gedimino Avenue and is returning down its opposite side. Čia tas pats, kuris ką tik buvo praėjęs pro kiemą. Jis dabar perėjo į kitą Gedimino prospekto pusę ir dabar grįžta ана pusę. Это тот же, который только что прошел мимо двора. Он перешел теперь на другую сторону проспекта Гедиминаса и возвращается по той стороне. Mažvydo Library is visible on the right, and Parliament of the Republic of Lithuania, that is Seimas, on the left. Mažvydo biblioteka yra matoma priekyje, dešinėje, o Seimas kairėje. Библиотека Mažvydo видна впереди справа, а парламент Литовской Республики или же Сеймас слева. Now I need to stop and to look about. Reikia stabtelėti ir apsižiūrėti. Надо остановиться и осмотреться. Everything is clear. Viskas aišku, все ясно. Employee came to meet me, although he by no means could know that I am newcomer here. Darbuotojas atėjo manęs pasitikti, nors niekaip негалėjo žinoti, jog esu naujokas čia. Работник пришел встретить меня, хотя никак не мог знать, что я новичок тут. He involuntarily takes a glance at the sitting agent. Jis nevalingai pažvelgia į sėdintį agentą. Он невольно взглянул на сидящего агента. Having put my coat off, I returned to him for a while. Нусирянгес грįžtu prie jo trumpam. Сняв пальто, возвращаюсь к нему на секунду.
About 1 hour and a half later, I am leaving. Po pusantros valandos išeinu iš bibliotekos. Спустя 1,5 часа выхожу из библиотеки. This is the second of 2 girls' agents. The first waited for me in the corridor for long as well, and hastened away half a minute ago. Čia yra antroji iš 2 merginų agenčių. Pirmoji taip pat ilgai laukė manęs koridoriuje ir prieš pusę minutės staigiai išskubėjo iš библиотекos. Это вторая из 2 девушек-агентов. Первая тоже долго ждала меня позади в коридоре и полминуты назад резко поспешила уйти. I believe all of them are underage minors. Esu tikras, kad jos nepilnametės. Уверен, что они несовершеннолетние. Yes, I see him already, trampling by the bench far ahead. Taip, jau matau, тryпчущий palei suolą toli priekyje. Да, уже вижу, далеко впереди топчется у скамьи. His friend, jo draugas, его друг. Now I am to cross Gedimino Avenue and to go straight farther on. Dabar pereinu Gedimino prospektą ir einu tiesiai toliau iki супермаркета. Теперь перехожу проспект Гедиминуса и иду прямо дальше в супермаркет ИКИ. 2 minutes later, по 2 минуты спустя, I am ready to come out from around this corner of this school building for the second time, having turned on microcamera, pasirengęs išeiti iš už mokyklos kampo, antrą sykį įjungęs jau микрокамеру, готов выйти из-за этого угла школы во второй раз, включив уже микрокамеру, since female agent is waiting for me there on the left, behind low bushes, kadangi moteris agentė laukia ten kairėje manęs už žemų krūmelių, поскольку женщина-агент ждет меня там слева за низкими кустиками. She comes so that I see her better. Ji artinasi, kad geriau ją matyčiau. Она приближается, чтобы я видел ее получше. If honestly, I have never thought that there are so many true garbage among Lithuanian elegantly looking women. Po teisybinio kuomet nemaniau, kad elegantiškų lietuvių мотерų tarpe gali būti tiek daug tikrų atmatų. По правде говоря, никогда не мог подумать, что среди элегантных литовских женщин бывает так много настоящих отбросов. Downstairs to go under the Yasinska street.
and then to the supermarket iki. Žemyn, kad pereičiau po Ясинской gatve ir toliau eičiau į супермаркета iki. Вниз, чтобы пройти под улицей Ясинского и дальше идти в супермаркет iki. Upstairs on the opposite side already. Išlipant jau kitoje pusėje, выходя уже на противоположной стороне. Where is she? Kur ji? Где она? Her white coat is visible near the pedestrian crossing. Jos baltas apsiaustas matyti prie perėjos. Ее белый плащ виден у перехода. What will she play? Ką jinai suvaidins? Что она изобразит? She will go by trolleybus. Važiuos troleibusu. Поедет на троллейбусе. She is waiting at the trolleybus stop. Laukia троллейбусų stotelėje, ждет на троллейбусной остановке. I wonder very much. If her husband and children are aware of who their spouse and mother is, show them this video. Man įdomu, ar jos vyras ir vaikai žino, kas jų sutuoktinė ir mama yra. Kuris nors parodykite jiems šitą vaizdo įrašą. Мне интересно, ее муж и дети знают ли, кто их супруга и мать есть на самом деле? Кто-нибудь покажите им эту видеозапись. About 40 minutes later, по 40 minučių, спустя 40 минут, on my way home, having already crossed Gedimino Avenue again, pakeliui į namus, jau perėjus vėl Gedimino prospektą, на пути домой, уже перейдя через проспект Гедиминаса. I am ready to turn into this thoroughfare once more, having turned on microcamera already, because smoking female agent waits for me on the right. Įjungęs mikrokamerą, pasirengęs esu antrą sykį pasukti iš Gynėjų gatvės į šį pravažiavimą, kadangi ten dešinėje manęs laukia руканти агентя. Включив уже микрокамеру, готов во второй раз повернуть в этот проход направо. Там справа меня ждет курящая женщина-агент. She shows me her back. It is a signal of she then would watch my own back. Rodo nugarą. Tai signalas, kad paskui jis stebės jau mano paties nugarą. Показывает спину. Это сигнал, что она потом будет наблюдать мою собственную спину.
Kražių Street, Lukiškių prison on the left. Kražių gatvė, kairėje Lukiškių kalėjimas. Улица Kražių, слева Лукишская тюрьма. What an immovable sculpture is visible ahead. Kas per неjudanti statula priekyje. Что за неподвижная статуя впереди. What does he see there? Ką jisai tenai mato? Что он там видит? Three minutes later, по 3 минуты, спустя 3 минуты. That man in a greenish jacket just went to meet me pressing his cell phone, but turned away suddenly. Tas vyras su žalsva striuke ką tik ėjo link manęs, maigydamas mobilų telefoną, tačiau стaiга сустоя и nusigręžė. Тот мужчина в зеленоватой куртке только что шел мне навстречу, пожимая мобильный телефон, но вдруг отвернулся и остановился. What a martyr. I am sorry for him. Koks kankinys, man jo tiesiog gaila. Какой мученик, мне его даже жалко. I go home. Einu namo. Иду домой. March 31, 2017, Friday. 2017 metų kovo 31, penktadienis. 31 марта 2017 года, пятница. I'm going to Mažvydo library. Einu į Mažvydo biblioteką. Idu į biblioteką Mažvyduose. This is that same thoroughfare where smoking female agent waited for me yesterday. Čia yra tas pats pereinamasis kiemas, kur vakar провожаемая прiekyje manęs laukia руканти агентė. Это тот самый проходной двор, в проезде которого вчера меня вот там слева ждала курящая женщина, агент. Oh yes, I see now. Taip, dabar pamačiau. Да, теперь уже вижу. Familiar face, it seems. Atrodo, kažkoks lyg ir pažįstamas veidas. Кажется, как бы знакомое лицо. About 3 hours later, this person came to the reading room where I sat so that I'd notice him, probably provoking me for some outburst. Po apytiksliai poros valandų jis atėjo į skaityklą, kurioje sėdėjau, kad jį pamatyčiau, gal провокуodamas меня kam nors. Спустя примерно 2 часа он пришел к читанию, где я сидел, видимо, провоцируя меня на что-либо. Five hours later, going out. По 5 valandų išeinu. Спустя 5 часов выхожу. Ого, this is a matron. Čia tai bent Matrona. Ого, вот это Matrona. It is for the first time that I see such a thing. Čia pirmas kartas, kad matau tokį dalyką. Я в первый раз вижу такое дело. Even with glasses, netgi su akiniais, даже в очках. Yes, this impresses, taip, tai daro įspūdį. Да, это впечатляет. And there beneath is her paramour, to whom she just sent a signal.
o ten apačioje stovi jos meilužis, kuriam ką tik buvo pasiuntusi signalą. А там внизу ее любовник, которому она только что послала сигнал. In one frame, a police fool and respectably looking matron with glasses, obediently playing a role of clowness. Viename kadre policinis kvailys ir solidžiai atrodanti matrona su akiniais, paklusniai vaidinanti klaunės vaidmenį. В одном кадре полицейский болван и солидно выглядящая женщина в очках, послушно исполняющая роль клоунессы. What a shame! No inner decency at all. Kokia gėda. Jokio vidinio padorumo. Какой позор, никакой внутренней порядочности. Entering the thoroughfare, įžengiant į pereinamąjį kiemą, входя в проходной двор. And who called him out, or she, о kas iškvietė jį, арба я, а кто вызвал его или ее. She likes to smoke very much even when raining slightly. Ji labai mėgsta rūkyti net линуяnt. Она очень любит курить, даже когда моросит. Ten minutes later, по 10 minučių, 10 minut spustя. That black-dressed tall man with umbrella just flounced before my eyes persistently, then stood still with his back to me so that I turned micro camera on, and now he hastens away demonstratively. Tas juodai apsirengęs aukštas vyras priekyje su skėčiu, ką tik atkakliai blaškėsi prieš mano akis, po to stovėjo tenai nugara į mane, o dabar пародомой Ишскуба. Тот высокий мужчина в черном и с зонтиком впереди только что упорно мелькал у меня перед глазами, потом стоял там впереди спиной ко мне, чтобы я включил микрокамеру, а теперь демонстративно заспешил уйти. Oh, and where did lawyer Kęstutis Lipeika come from? O iš kurgi advokatas Kęstutis Lipeika стaiга atsirado? Откуда же адвокат Kęstutis Lipeika неожиданно возник? Likely he sat waiting for me in that man's car somewhere nearby. Tikriausiai sėdėjo laukdamas mane to žmogaus машиноje kažkur čia pat. Видимо, ждал меня в машине этого человека где-то рядом. I showed him in my video Privacy is Destroyed 3. Parodžiau jį vaizdo įraše Privatumas panaikintas 3. Показал его в видео Privacy is Destroyed 3. Неприкосновенность частной жизни уничтожена 3. Whom he is taking a glance at, į ką jis pažvelgia, на кого он взглянул. Thank you for watching, please share it. Ačiū, kad žiūrėjote, prašom dalintis. Спасибо, что смотрели, просьба делиться.